Alsa, men üstümden üyüleme çeyin, uğulma çeyin, tergenen voyinli prokuratura'nın yetekçisi, alır Bakken Oblastına işlep atpaylar. Oşonu turan çiğindagi voyinli prokuratura'nda biz korkup bergenmiz. İşemezmiş bu. Haydalı jamanlık, bardık sudemin aytım. Büröne men çetken emesmin. Üyülösün kaytarıp berdim. Men hiç kaçan düşünbeyim. Oşonduktan men sizni koldop ketem. Kiyinki sizin kadamınızda oşonda men sizge bağ bir adam. Bu nemeni men толығымен азыр прокуратураның айтат, жылдырым мен қолдаймын. Адам құқығындағы ар біріне тура баға беріп тұрып, сіз мыйзамды негізіне алып барып, барлық процесті ашық түрде баштап тұрып, ошондо анан шарттарыңызда мен көптөн көп бирок суранам. Сиз дагы жогорку жактарга айтыңыз. Бул кылмыш иши менен ушул жерде отургандарды мен башкалар жамандабайм, улуу ораза айында отурабыз. Бүгүн жума күнү экен. Бирөөнү да жамандайм. Бирок акыйкаттуулук, чындуулук болсо, ушул октябрь окуясында чыныгы күнөөлөр болгон болсо, алар такыр башка адамдар. Ошолорду алып келиңиз, сиз бул ишти артка тээп, эч бир бул иштен баарын бириктирип туруп, анан кийин ошондо ушул жерге келсе, аябай сонун болот эле. Ушул менин тушумда отурса ошол Кашкар Кунушалиев, мен бир убакта агамдай болуп жүргөн. Опунбаев, мурунку мамлекет башчылары Атамбаев менен Жээнбеков отуруш керек. Мамлекетти башкардың, сен жооп беришиң керек. Ошонун эң жакын адамдары 6 жыл президент болуп, 4 жыл президент бир жолу приемда болгон эмесмин мен. Актануу үчүн эмес, мен чындыкты айтып атам. Андан соң анын рукайып аппаратынын орун басарлары болуп жүргөн. Кимиси болсо, Салиев Алмамбет болобу, башкасы болобу, кимиси водители болобу, капитан болобу, ошолор келсин ушул жерге. Шуну сизден суранып кетем. Айтыңыз мамлекет башы. Мен сизди адамгерчилик сыйлайм, билем, түшүнүп турам. Сизге өтө оор. Себеби бул кылмыш иши. Bir daha çındık yok. Dal gelmeyin. Ayta kete programı 2-3 nedeni var. 91. tomda 225-229'da okup koysanız hazır bilen. Oşonda öyle 95. tomda 2-8. bel. Oşonda öyle 93. tomda bardığı kim İçişler Ministrine girgenin, Asanov aytkan emez, emne bolgonun, kimlerin buyruk bergenin, bardığı жазылган көргөзмө турат. Урматтуу көрүп болчу. Жок, алар көргөзмө берип турган болсо дагы başkaça nokta oldu. Video tasma turadi. Emne, kim, qanday күбөлөр керек бар? Эмне кылышым керек? Сизден суранып кетем. Ушуну көңүлгө алыңыз. Мен сизди турушунам. Процесс башталыш керек. Бирок бул кылмыш кайта алыш керек атта бар. Толук акыйкат тергөө жүрүш керек. Рахмат сизге.